wala na libre ning kalibutan na sa pagkatinuod lang. Tanan nga imong gikinahanglan, paliton. Bisan gani usay ang gugma, paliton naman gani. Kabantay mo. Kung wala kay kwarta, di ka sugton. Kung wala kay kwarta, way mo dool ni mga chicks, way mo dool ni mga laki, kay wala kay kwarta. So tanan karon paliton na lang. Bisan gani mag-CR ka, mangihi ka, 5. Oh. Malibang ka, G's. Nya, mangutot ka, 1.50. Wala libre lagi. So, life is all about money nowadays. Gawas kung naka sa probinsya. Health talk mo no? Kung wala kay 100,000, dili pwede ma-admit ang kanang imong pasyente nga grabe ka critical. Critical na gani, hapit na na mayataps, di pa na nila dawaton kay ngano, wala kay 100,000. Sa government, sir? Bisa government gani, ang uban pangayuan pagyapon ka og down. Down payment mao na karon. Tuwingon sila nga, sir, di man na kwarta-kwarta ang kinabuhi. Sa una siguro mag-ingot nga dili kwarta-kwarta ang kinabuhi, pero karon practical ay ta. Wa kay kwarta, wa gyud. Ngano kung wala kay kwarta na ba kay mga barkada? Wala. Kung naa kay kwarta daghan kay mo dool nimo, promise. Bisan imong mga members imong pamilya, kung kadto wala kay kwarta, puira ka oy. Pero karon naa na kay kwarta. Daghan kay mo dool nimo oy. Daghan makikigagaw nimo. Oy, gaw. Pero wala kay kwarta. Palimtan ra ka. Ano na realidad karon? Mo na nga uban mga estudyante karon sa pagkatinuod lang no. Nag-eskwela sila para makakwarta, dili para makakat-on. Bantay.